enti say na driver form nam kwan so a da bia umuti Akoma FM say na momfa sa nkomo a ye di ne de wo ye no kan no parliament say na wo momfa no wo mo enemy nyina empabum ene enwenimu si na ye enwenimu na akwanya ne nkomo bia mse be some few days ago kra no omo so ye press conference me no mudi nkomo pa at a point kra no omo blockade road no kra at a point because last year yes that na me wo in fact me no mu nyina kra na ko honorable MC ho ekodi ehun nkomo nti me ta no mudi nkomo de wo se mi bia se mrase di dwani no meye na empempi no ho se ya na enyini ye wo ho ne se bia budget no kura wo MP ho minim mudi muti afidi so de ya na munim se that belief no wo ho oh yeah say una wugina ya na mu nti no ye gidie no a sa just say na wo ma ye say there be any TFD so the ya na was here kire ya educate well me yes I mean me end the yes but me can say the otie me anope a o constituency sa na ya na da ne so wona mutire mo say ye bi abutum bi na ya educate say budget no e di kwan no e sika kese ai no kura no aban kura ko bobu sia fi abutire e do tumi e di aye enye budget ya e bi wo MP ho e kama ye dodo kama yele kama man kama mindful of not warm and so akwan ye die aban no wo ho no kwa ne tumi ye kwan aban no wo ho no kwa sei bia kama ban wo ho a any road minister no say bi nyina ne ya ye na wanya minister no die enti no de any obeba na ne fie wo kra no ne da ho bi na so wa ban ni ho a ne nyina koyem kotosere e chewpa enkoto sere echeopa dwatoa se de me ye no a eti mesere so omo so ene nkamum na aban no a ne bepa ne chew na yasere no na otwene ni aba behweye eno kwa na mrase bidwani ubetumi aya kwa kuduru isesika no edi ye kwan ni twitwiri bi no aban ho ne ho ohu ena de toso mienu say adie ba ko nso aya na obanfo yi o madwene free so eye officers bi o mo so represented mampani no direct obi say honorable MC ya na ko du say ya na obanfo na yi o mo ni nyina bi free MC so na ba wo member of parliament no but the enka was na no so be mampani pa ye MC no o say MC no so gina ho mampani mi na ya wo ye meke eti akwan ho komo ne yi no MP no esere mu a o kasa wo parliament no a ni abra wo nam ntren sa ban be no no enipa ba ko ante wo se ono so so manfo no etimi ekọ no office ebusa no ye di odina mampani anamu o mantem wo no ye the honorable MC ono so odwuma die pa me mo mpempi ya na se bi bu se die nyado yeah, no manfo no edum ye to abama ye. But since me busa say what has been one kasa was says the commitment from the current MC here it is saying e was akwan ho. Well, me no edi kobo. Me no driver for no so akon ho. On one occasion be me ni na free contractor no Kofi Job. Ni na free no. There was what attended the office of the MC. Nti I can say there was one so ye nkomodi aka was wudi no ono so iguso na so meka say na no ben ya be mu chen MP awu position nti misusu say bi ahode no kom bibiri na nkomodi no kom bibiri ya betumi aboa ama enema atumi akontem but my part na de enya dia me dande atechina kopin se ejuso akwan bi te so onye kwa so de no ye beye na echemu de no so aban be ba behwe ye jamase bisiasi jamase de afi asaman
ene dia kenyina no aban be ba behwe enti esa akwan ni nyina ye akwan a ayi de ayi meka echem de no wo ma wo de dada ai bi wa ko fidu bu na na wo so a oye ho adwuma say just no more kwan sem da so aye a major challenge because we can say a prime unit time no by election time no we na focus nyina wo ho ntini ehwe akwan ekoso ene de akamu ne ade nyina no but from that time by election no obey MP ebe kasa abra ye kasai akwan mu de he na at the time no mo ya ubetima kasa o ma complete at the time and that pressure was so gidigidi no mo ya as we speak sa akwan nyina no anasa omutimi complete ya ansana ye wie 2024 kwanya yetimi complete ye bonwe se ufi bonwe junction mean gaben kwan mu a ko bonwe di bonwe town routes and ye nyankopon adom yetimi complete ye kama ne usi bonwe a trese kama nyankopon adawro ma me ba ye ene me nkomudi a me di ye ne parliament nyame adom ebinu mo assurance committee no peke ne apa ye di etire ma ye ho adwuma no mpempe me no ka se kwamo town routes ya shafi aye ya think first you know kra bi o mogwe ya no mo di bitumi no mo de anwea yi no abo no oguso na ache no yaye no a chese omawi mpa anesa efiri ho akwa adakodi ache ho so de omo awia anesa na afi fumasha enso de efiri wa ye ko jamase kwan no na no so omakwa enye the final but the abo no ni wi no guso no the rest no was ebe ade ato no so no so beba nti ebiru mo ho a sika kakra ko ye na chese eye eno no de nyame adom ye no contractor no aba o ye but ni na no so ye inner route town route I won't kunku ya mabubui but the major ones are leading to some of your major towns on the who sikano and said uncle. No I problems here. Wow. Because my first minister Akasawi na speaker Busa say we will follow up bia. The way I will end day no na mo say on you convinced clearly. The way I will end day no cause obesra say we there woman for no na mama ni mo ne adenti onhwe na omwa no na me from the end me share video no ne how reaction no ne siti na say on you convinced na bumi ana me din kan na me ka no ebia ga osini dwa but me tiase road minister no so bia o train sika bi o rebibi anim bia contractors no do so ni ade other factors bi ebemu a emani timi sini dwa se bia edwada me ba na se bia boso me se me ba wetimi ensi di dwa sa ava ma me contractor ben na wono so Kofi Job sa ni echem ni we ni na atiase de ni na fonso kokobra de ni na Kofi Job wow ai the town routes wa no cost sisi ano ye contractor e friend napu ono na sisi a oye town routes no de wa ba oye adwuma ba bi wa Kofi Job de no na na mimi me din komo no bi wa wani tia sikasem ehwa na koko wie sikasem anyway meda wase na yakoso ahye unkran se koso aye adwuma mse wo onko na aye Ejisu MP onko ana me boa
Me wa me da say. Oh, that's a young kwa. Ana me boa. Na da ma see. Me man for da Roma. Me man for da Roma. Ejisu for da Roma nti. Yeah. Me no masoma me. Wa kwa. But we be a kan ko wodo ko. Anu de seja akoya yi a ye wie ye na nkabo mu aba no. Enu ne ade a je se hia sese de ma mo ne party ni. Ana me boa. No cre. No cre. Nti se wo da wo wan kwa ye Ejisu MPD e. Bibia ni so a na ehia nkyeremu bi e be frew. What me ra. Te se de pressure bia sabre na pressure ho ana. But o chiri mu yi. Be bre no a na mo ka se mpisa etu o Ejisu na pressure ho. Mira, we di wadama. Ya na mpedifo si efie chi ni abofo no. Ba say ya no ase mo be kan ye no. Me di efri no, me di ache no. Okay. Me free makuma mu di ache no. Your party back home. And I understand the history. To the bia we babunu na also be amanyo na wo boboba challenges ya obi face no enya agro ya na enwa say pain bibiri no be na ye mpenifo bi o medical yan ka so mo so nsa wo so mo kura na bo wa pampem pese wo chese wo ni su kura bibiri wo ya na e ka agro no ho eti uye baburu na wo fefe ba ni nyina no o fakta ni nyina di grom beve no bikura no a o mayi mu no you know bibu so ni ade ni nyina ka ho bi ni nyina ka ho bi eti no o fa na personal how kakra na ja wo di ache said ye be ya mandate no manfo na di amawo is the mandate from your people. Iti midana me so isi ya ni simeni so ye Ejisu man kanko so also ko yen chen ni adia any one we ye adwuma no kura bi jato an we bi jato I see nemum uhunu ni say babunu. Oh yes, I mean very young nti na ma hu se bi no after this even this statement kraman for ka say also party no imperi for also protect you because the way I also contributed to parliament business near the ekoso ade here pa nti omum protect you bambajo Dr. you free say makasa dey after we no moto abawie makasa bibia ni ho no particularly the yenkasa ye but said ye makano bibia obeka no wo me constituency a me manfo obu anyo so kra me free makuma mu di ache saa na nyame sompa ehwehwe no me mane nkomi mu bebre di simeni so ni adwuma be de besom so mai sebe me gidi e wo bi mu ne se obi eni wo tumi nya tumi obriko asafo urade mpene so bible aka o se hwan na kama ne be mu obriko asafo urade emma ho kwan enti se meko biu se minko biu ni nyina yo nyankopon okase no awu onu a edi me manfo onu na so de to me manfo akoma so a ombeka sa brantie no wo bono ho modene enti ento ano so akonta mebuo no ye Ejisu bi no firi ho a sabe ensuo ni nkyɛnkyɛn de niema bibiri wo ho enkomo bibiri wo ho emu ye dwumaden a meye edi ama Ejisu edi minya pon a wono soso eye kane a ohwe makwan niema mi yiru we nko ani very important but me sure say there are plans say bia obetima hia no na matimi di nkomo na fe no de say party fo hu a o constituency fo hu a o mo benya rehemu say bibia ni ho ntie bia kire no na nkomo bia aka ho na ma ye a because mo to abawi mako parliament and I wish you no parliament ono de minya ne nsia ba woni mpanifo bi no aka hihia oh yes eja yinyina yetifie onti yedi nkomo yiwi in fact yedi nkomo
ya ho den dia ye wonyina ye de baba boadi agi to me 2028 me kra de me campaign ma sha afie kra dada na no NDC program bi on be ye no Ejisu I believe so video me hu ya me hu na me ha se edi wo ma wo ma me hu pa na say na regional minister so ho later me say pass a comment bi say party no protect you say no so we ya enkomo ya ye di ya say MPs mienu ya na ma we gina so de kan sa asem well I said one no ka say also protect you and I make that statement say also protect you bo ho ban na wasomo jo na otimi ye adwuma no saa na no person kire that's it enti adwuma no de ya hyase number 2 I unu astika nso ono akona okọ Dr. Mamunu Baumia ho na watimi akọ na no mo kona kan obi ana in fact na no emergency bintina menka ho du kwa da ko na me yehu hwe ya na nyi but enkomo de enkomo akoso pa enkomo akoso in fact me no ka say kray need highly possible say ebia mesa akwa ko pfie ho bio enkomo ni sie mu bebre akoso okay but na nye da no MPs no ko ye na oh okay ani nyina akwa Germany nka ene Germany nka ni mu eye party sanete yesi empeso jaban a ni epetebmani nkebia kebmani nkebi no ewo na kwani asambie ye no fie ena de ekwe no abonten ye no fie ni efie akonya apo obia timi gina baby a osusu se ne nye ne ye no ewo osusu se oye convicted otumi gina ho se ye wia enu anu no ubia wobeka se nipa medi na tie wanya ntino party no kra mu nya me de na kire se wo kebma mi ke bi ron ti ase na kire se wo ne party ni amanyo no montemwa efrise enka de wo di na chi no na nka nyankopon do no a ka wo hwe se nko bia beba beboa ama de wo de ne ba ye ne yekoton nu na nto wo ayo mu na ato ofoforo di mu a di ntina wo betwe ho baby eno me tebma mi nkebi no na MPP so de ye nananom na awedali tebma mi nkebi no mu efiri titi ye nananom etiase akansie bie ni ho a MPP efiri ye nananom UGCC penso ba ya UP ba ya bedu apia menkanom litorusu numba mampeni kufuomum ebepim ye yeso akansie bie di ho a yakwa kontonkure ne ko ya no bi anka ho mampeni kufuo na body dia ne asori akonya so no onumpo ababen wo ko no party no a wonunko na ko se kontonkure a obi anko bi enti no expectation ne say ye party no nko a de abatu obi aba obi a bekobi empedifo bekobi no doso na ye wi a ye nyina dia won de tai de wodi nkunimu no achi it is said obi a offendi obi a say wo say ebi abeka say wo tena ho say ye mepa o chew ansa na wa ba chew power di ehu mfonso be you know sa na agoro no tie enti mimi kodi ye wa Kennedy ohine Japan echi said ye na menyine ye kire me ena me di kodi na chi ni ye no mi wura no enya but me party ni me mrase de gani asudie kese da me so se wo se de dobuo no ayi no it is deemed to be the decision of all se dobuo ni obi a eti se ye nyina na ye no ntime ye nim di okoyi Dr. Mahmoud Baumia ni di okoto ma obi fufuru the majority decision is deemed to be the decision of all of us se ye nyina ya asudie se de no kodwa so ni ye koton no na ye de ni jitu mi 2028 ni ye de no ba amemu papa change ye na ye hui ene ye nyina ye challenges ye na mu ye see inflation abafo enso ni ma bo edin ni ma bo kwa da ekosoro koko ni nu kwa wabre abona todwe ayi nkrampan
memene di na nie mobro ebunu kotokuro ebunu water sekai water fertilizer water abubu ya wodi ye kuku no enne na ketua mpo ayede de wono oba bi tia wade ase a obedada no se wutimi gya wukunu be wa me a mabo akonhoma sei no kukofo nkomo na midi ndc catch up 7,000 enom de bebo mo pay back omo kan 6,000 yeah 3,000 no kura no 3,000 kakra da so no enum politia ye tin di ama ndc aban ntine on si adada wo ba no ama na fia wade ase u fia wade ase no we hunu se ye na be ma foforo no kan nyina no na pe na wo pe no ase na wade entia I see mo sit na ukuru fun me de papa na tebi nyum ba ko me de papa wo sit na ukuru fun mi ra so ate sa nyum mate na mentie nwie ti to da bia ntie nwie na ukuru fun wo yi ukuru no aye so wo ye fun no na ukoko sika na eba ukuru no ye fun no timi to mu from 300 Ghana cedi ko duru 3,000 a little about 3,000 Ghana ikrufunu no ene so woni si ani abere ye ho I see enti Ghana fo no hwehwe amamuo papa echen se yi ene mabunu no ye de dada wo mo koto abama NDC ye say one job 3 shift 3 persons, one job 3 shift 3 persons, one job 3 shift 3 persons. Juma ba kono ye be fam mabunu miensa e no ma ba be ye juma no to mabunu ni tim se ni be nye juma yo mabunu no koto aba e be ma NDC aban e be bi wa ko si say one job 3 shift 3 persons mo na no mo maje ayi atumu you see we dey be executive dribbling emra no e be create e ba hwe abe ma you see tumi aba 24 hour emra me dey afa adwuma wo ye ti Ghana he yi a ye fa nkofo adwuma ni yamra e dey afa adwuma but if we be executive dribbling e say ade bi wo say ye but who dim say onye and the kwan ya ofa so a onye ne say oye other things nti ade e na wo say oye and you decide not to do A and you avoid it by doing B eno na aban ne ye no ye mfa mra nko mra shi di dwom ne nje say o ye hu adwuma mra no o be ya na 2 years atwam o be ya 3 sa fe ni aye mra na wie ya fe ni e ba be roll out policy no no na sa ba be another campaign for 2028 I see Kenya sa adwuma no wo ho aban man crofo mra meye yes passport office no e ba be run 24 hours ti the hotel reception ho no ye be fe ni pa mienu aka no ho amana ye miensa yes lands commission ho no registrar general office ho no maybe a post near Ghana Post you see about running 24 hours. You see about private sector now running 24 hours. It's in a uko company run wa uko chiana light bill a mano. Sa fe di opa so ye juma na joka the mebunu say wa fa wo wo ba be ka no no so so we say o eni bebu ame na waje mebunu no no etimi aye juma ma ade ache. That was the promise ye nya se chebra. Anyway, everybody make a question here. Few mama. Ghana for no share the most 2028. Yeah, the Dr. Mahmoud Baumia Babaji to me. Na yede no dia memua efe. Na it deliver on its promises. Exchange the eneyehuni. Anyway, dia ba. Me da sepa lawyer. Kwabena Boateng. Yes, I mean as usual. In your element. Communication no we are heavy and we didn't come over here. All right, that's fine. Lawyer Kwabena Boateng no. And he's someone that I've known. A solid guy. Solid guy.